Pwy sy'n barod am y haf? Who's ready for the summer? Ond be sydd i'w wneud yn fy ardal? Cynllun chwarae haf Sir y Flint, of course. But what is there to do in my area? Flintshire Summer Play Scheme, of course. Ymuno yn yr hwyl yn ein cynlluniau chwarae mynediad agored dan y chwiliau. Join in the fun at our open access supervised play schemes. Dyma ein safleoedd tair o wythnos. Here are our 3-week sites. Dyma ein safleoedd 6 wythnos. Here are our 6-week sites. Sganiwch y cod QR a cyffrestrwch I chwarae. Scan the QR code and sign up to play. Hoffwch ni ar Facebook, Chwarae Sir y Flint, Play Flintshire. Like us on Facebook at Chwarae Sir y Flint, Play Flintshire.